First Scientific Symposium on the Interconnectedness of Israel in Asia hi November ni somni pathum le ni somni pali sangni somni pathum khan Hive Aizawl City Hall a hlotling takanei ani a Atirbera chuan he symposium hi Manipura nei tura ruaman ani a ama ero chu vanduai thak takin buaina a omawangin Aizawl a son ani he symposium a hian ram shang le ram chhunga mi ten research paper anron present ani chung paper present tu te chu Margot Crossing Australia mi ni in ani hian Asia rama nam shang te lekha bu bau chanchin nei te chungchang asoya Richard Hewitt California USA ami chuan Lost Tribe Kyrgyz ti a presena chuta chuan Kyrgyz namte le Northeast India a tribal namte in anna asoibok Professor Howard Chung China chuan Yoju Yaduda Zhongnu Zionist le Zhuawu Samaritans clans of China te ni na soyin Israel na ne na anin zom na asoy mai baka tunlaya China rama andin munnen akhai kinin asoibok Lenboy gangte Manipur India ami chuan oral tradition and present situation of the Menei Menashe Messianic community in Northeast India ti a presenta Arimasa Kubo Japanami chuan Japanese indigenous Shintoism religion le Bible a Israel te nundan in anna le a inzomna asoya PS Haukip Manipurami chuan khovel rampum puya Manashe namte zinkong le anin ben beldan asoya Songram Rong Far Mikir Hills emo Karbi Anglong Asamami chuan Mikir namte le Kuki Mizo tribal te in anna baka Israel namte ne na Bible ami ne na a in anna asoya Dr. Kengo Nagami Japanami chuan Tibeta Hata clan le Japana Keiko clan te le Israel namte in anna asoiboka Dr. PC Biaksiama Mizoram chuan Christian Sakwana achanga thlera Mizo le Israel in anna asoya Dr. Ezekiel Kulman Australia ami chuan he symposium hi Bible thirna achanga Israel nambaute anle le dan chungchang asoya ti chuan chongchai in akhar ta ani he symposium ma thunga inom de umei le mu chwa poimo de umei chu Israel nambaute ankal konga jinlong Sinlung emo khulemo sinlung ti in anlama chuchu tu na hian China a oma hi chin kuki mizote na oka a anlo in slan chon thuka adik zia atilangin chumhun chu a om nge ani ti scientifically in fia ani he symposium evidence anron ti lan heng Israel nambote anzin kwalna Samaria achanga Afghanistan chuta changa Kyrgyzstan chuta changa Tibet chuta changa China le Northeast India achanga anron kalna han en hi angai thak nomin aman hla le mai he symposium achanga thilpoi mo tak mai kan theng hil lo tur le kan zir chwa tur omachu lali swa Krista arin na ne hi ani chu chuan aberam bote muntina wakdar te chu azong muta ani he symposium a hian Kuki Mizoten ethnographers kan nei mualiam ta te Dr. Khublam Miluilen tang le pizai thanchungi te shatreng na hun man ani bok Songram an he thil research chungchanga thil ti hi aro pui ka ti emema achan chu he research mang hian anam pui tilal iswa Krista kebula a shwai thlen pha ani ke point hetiang thil hi ti ve ka do ka thinlung takin hemi na po hi tui taka ka tho thei chan chu ani a kumthum chunga pathiani na thumin pek sam number somni pani chang somni pasari thuwa kolkilami zong song po in an sheliang lalpala man hoi to anga nam tina chitin iman ko nang ti kha ania chu voin ni han lo thleng dik zel hian ka sha chan chu khovel ram pum puya nambo anbo ni ti sha he Israel nambo ani ti in sha te hian minron ben na se mema khovel pu ma hian chu harna chu aron thleng chau me gani voinia he symposium kan ti po hi apoimo ema chu mizinga po cha apoimo ne chu evidence kan neya lekhabu in kan siama video ten kan siama mi ten an ngai tha ka download te mo an lo chhar theina turing kong kan lo sial ani ring tui ne Christian ni kha enge hi achang kai na ishelo mei the ame ro chu heng kan u naute kumlama upazote mekias namte hian hi antan chuan poimo emema lali swan mu theina konga poimo tak ani bokani chuwan so an na tho hi ka ngai sanga ka za hle mai
Tichuan Richard and Kyrgyzstan ami Damira paper aron present anga chumi nuwa PowerPoint te ka ti nuwa Professor Howard Chungchai nami in a presentation aron tivele bok to nani Howard himi boy takme nia mero chu voina hun hlu taksengin miron telpuya ni lengin he symposium heron chimve a chunga kalom hle ani Hello again. So my friend Kanchampa Damira Kyrgyzstan ami hi voina ron kalve tur hi nia mai ro chu boina enge mo ato awangin zoom pon ron tel theilawa boy em wangin amma aya paper hi karon present do nani a paper kan present ma hian ama chanchin tlem zong han soi kadua Damir hi Kyrgyzstan na khosa nia Kyrgyzstan a chuang kan shiat angin Islam chakhwana alian to ama ero chu khami alolen ma khanin Kyrgyzstan hobi khianin dan le shai le sakhwa bi kan neya voini a hemi tlem te chuan chu sakhwana chu anla zomani chuan sakhwana a chuanin beram hi antala athisen chu in thoinan tein miam ti an pathian hne na an hlan china Assam a hian entinge pathian inkawa Mizoram a pon entinge inkaw Kyrgyz ho chuan thenia mantia Karbi ho chuan Thembu antia okay tempo ti chuan beraman ta reng hianin aru ti tlak lo zo hian Uzbek se le Kazakh sawin an tal lang hian tal velawa Kyrgyz ho chuan in zomna lai a hian antana ti chuan ru eng ma tlak lawin an da china chu chuan inge sha tir cheu kan ti chuanin mosia kha ani mosia kha nin kalhen kut beram lo tal tur khanin aru pakhat ma atlak tur ni lo ti a tin lali swa Krista kha kalhen beram no ani awangin aru pakhat ma ti tle ani lo bok tunhnuwa hianin Kyrgyz a hianin Muslims tam takanoma Muslim che chuan Christian te hne na chuanin in sa khwana inshallah ramdang pathian che bai imbuk anti china ti chuan Damira chuanin heng thil sang sang te a hanzir hianin manase thla anni zia a mu chuak ta a Jacobate Abrahamate Isakate chungchanga changa pathian chu mu in chumi hnuwa Mesia Iswa Krista chu atong ta a heta chang hian Iswa Krista hi akal san thei to lo ani lali swa atona chang hian thil tam tak thon thungai nom tak tak soitur ani ama se chu topic dang ni sela Tichuan Iswa Krista aton hnuwa khanin sakhwa danga khan ava inlet pha kher chuang lawa anun dam pa ngai ang khan anung thawa an sakhwa na an hmanlai sakhwa na kha lawan tlata ama ero chu Iswa ni khan an leng du nani tichuan heti hian an ti china Muslim sau khan nang chu ramdang pathian te hne na i chong chai china lekhabu bo chungchang te inga ivena mesia te izonga khang zongzong kha adik lawani antia ma se Damira chuan heti hian atia nangni zo khi alom ramdang pathian te bia chu an chong da nangin in chonga an ti danin zira ke chuan kan tha tu te pathian hne na khan ka chong chaya a hne na ka impe ani ti in a changa Hetilai North East Mitanian hi chuan an nun dan kha adang lam hle ani a chan chu ani chu Muslims ho zinga om ania ti chuan a hlotlin na te a hring nun te kha mi te khan mak an te china a hne na hian angkal fowa tlangwal fel tak ani a ti chuan enga tinge zu I in ve lo enga tinge I rui ve ngai lo enga tinge nomsit I bol ve lo ti te enga tinge I hlotlin ti te an zo china ma se ani chu ring tu chatak mai ani awangin khang zong a hlotlin na kha pathian ani zia soi china ni paper shang azia ka achena chuanin Kyrgyz tele Bible ami a in an na te kha azia ka ni ama ero chu voinia ka soitum ani lawa voinia ero chuan thil dang jok soi ka tuma chu hei hi ani Jacoba tha te kha ani ma se heta a soi Jacoba hi chu Bible a Jacoba kha ani lawa Kyrgyzstana Jacob ti ani a chu Tibet pia lama omania insha thiam theidan turin Himalaya pia lama omte anni Mana se pika chuan heti hian in ziaka chuti lai ram chu ram ngo nia ram sahla tak tak te an senga chen a har emani ti in a in ziaka Margoi khan a paper a po khan alo soi to a Jacob fa chen khate chu summer ka chu Afghanistan ramri de vela omani a chumi a chang chu anin chen thote alo soi to a PS how ki pokhana paper a khanin heng Kyrgyz namte ka bu vela an lo cheng to ni in aziaka Team PS how ki pina nam pakhate chu Siberia lama an chau ati kha heng Kyrgyz namte hi an lo ni a
chen khatte chuanin Pacific Ocean kha kanin America lama anlo da Native America te anlo ni to ta hemi achang hianin inzom na tam tak om ti kha kanon soitumania Asia rama hianin heng Israel nambo te inzom na tam tak oma andar zia kan muthei ani injong ka han ngai thak te khanin Kyrgyz te Altai nam Siberia mi te ne hian in an na tam tak ka mua Manas epika hian chanchin tam taka oma chungzinga chanchin larde me mi pakhat chanchin na oma ming chu bakhai ania chumi chanchina chuan pakhai ti ming hi asoi china Dr. Khublan Milungleng teng hi ka hanbia khanin pakhai ti te chu man laya pathian kan ti na alom alo ti a Manas epika chuanin pakhaya chu nangmani area omna changhian aron kala putar muimul seide nei hi ani a Manas namte kha indawna ate apuya hne na achan puya chuba ka finna te apechin ti in inzia ka ti chuan pathian chu ani lawa ma se chandam tu emo pui thiam enge monitak angkhan a inzia ka Margoinaron soito angkhani Manas akhanin fa somle panni anneya unaw panen khan som kha an swal anin ti boiring china panni khan khangbula khan ampe ilawa angkal san angkhan inzia ka khangthil zong thleng kha Tibet pi alam Himalaya pi alam tu na in omna lai vela thleng vek anghian zia ka chuan a omani chuan damira chuanin Kyrgyz scholar te ziadan le an research te ahan mu na chuan heti hianin ziaka Manas epika hlom thumin na in chena pakhat na chuanin Manas a chanchin te khang kha ani a hnu a chuanin khata changa an vadar dan ani a ti chuan an adot le a chuanin khang an vadar na achang khan an ron let le na kha ani a chu an ron let le na lai po chu Tibet le lama anin son kha an va bo na hmuna khan an let le a chu in om na lai bor vel hi ani le ta ani ti chuan Kyrgyz namte chuan nangma ni haunen hianin in po na emo in anna engemo taka omni in an shia ani entirnan dana te kalphunga te sakhwana te khan in anna anron mu ani heng pakhai ti chong te po pathian ti na soina kha hetiang chong mang in lo oma tim bulpizam ti te po kha hetilama bulpizam ti in soi in thumun kha alo om ta zela hetilaya chuanin ku chang te in neya kha in ser emo a ser em lo pon in mang china Kyrgyz haupon khatiang cha kha an nei ve amer chu ni ser angkha ani te cham lo thung ani ti chuan heng paper te heng in nam chanchin te ka hanjir hianin asama ka kalkhanin Manas parka te ka vakala Manas dila te ka vakala ta chuan ka cheng nge a Assamese te ka han mu a ti chuanin ka han mu china chuanin inchong dana te inchezia ate in hoi hera te in mela te Kyrgyz te nen han ininang meya pathianin rem ati chuan engti khuna emoni chuan heng tam hi ashwai khom le cheu hi ka beise tlatani engpo chuni se pathian thu ni ro se khangzong zong ha damira na ron soi thei te le a paper ka ron present sak thei chu ni ro se So that's from Damir Edaliyev, yeah. Oli atlangkom nan thil haute hanti lan ve ka du Scotland Museum ka hmu ani a chu tuna paper ron present Pacific Ocean kana Native American anlo ni ta ni ti a han soina achang khan inzul rawa shat na kaneya chu hei hi ania alema in hmuang hian hei hi din nam in thuam na nia kan mi zo in thuam na ngote kherte nem po khana inzul viau ni hian ka sha ka voi khat mu na kha ka mit kha alangal zara ti chwana tha te ka han la ti chwan an chanchin khan chuya din nam chu tu te nge an ni ti din nam te hin nam peng shang te reu te inzom khom an ni a guinchin emo khuchin ti a sha chin an ni bok chumi omzia chu arama cheng emo ram leilung nei tu ti na ani a Northern America a heng din tribal namte hi an khosa ani adotli a milem kan mu hi amdo region China a nu haute inbel na anin cheina ani a an hau sakdan le an nei nun da na zerin silver te rangkachak te tuikep lungte mangin an chei china khata khan an hausak dan kha an show china ni chu hei hi mizau pondum ne na zia hi ein ang dewe moti na ka nei dewa chuwan chan kan ron share chewani e clear to the in lo puinge kan be se ya tin symposium video shang le researcher te na an thu soi shang hi video le pe ka amalte te in ron lati chau kan tum don ania
Thank you.